Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен өтті қалайсыңдар достар? Сіздер қайсыдан бастап анарға да лайктарыңызды басып, бұйырса үш подписчикке жетейік. Сіздер қазір комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп. Осыдан кейін біз видеомызға кеттік. Je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Je veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines. Trop tard, je suis trop loin pour toi. La plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Je veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines. Come